Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba John F. Khasi ubalong unong ay but, bat unong ay ktien jong ka Federation of Khasi States. Haka jing ya kendu bat ginong patay kubor, haka kat sauterik mentau banay no pra arjar kat kendai, ulay itu banakaliang ka Federation of Khasi States, kala tho siya menteri ramba kajala u Konrad Kongkal Sangma, bat dawa na bahaga sngi baka sorkar kan penlong ya ka dorbar ka bakerpang haki sngi banwan, ban menjur dakaway ka sur, dakinong mikmat siya ka yeng dorbar tawaan kajala halor ka airline permit, ka Federation of Khasi States kala dawa bahaga ni ka ju higa sngi ba penlong ya ka ni ka dorbar kinong mikmat gidei ban menjeru da ka wei ka sur ne da ka resolution ban dawa na ka sarkar India ban besut ya ka instrument of accession Haka Constitution of India ya ka ni la pen pauru lengba kinong patai kubor da ba John F. Khasi haka jing kendo bat ki haka khat sauterik mentau bunai ha Shillong Press Club. Federation of Khasi States mentasi na tho ka chiti cha honorable chief minister badan kam ban pass ka resolution ban su yakini ki kendon jaka IUA ka instrument of accession and annex agreement hapo ka constitution of India bakan long ka permanent solution ya ka ching tungku bat ka ayu tara pon sa they refer to ka clause ka basam jong ka clause 5 jong ka instrument of accession ka ba sya ba ang pwede ba legislation de ang ni francia ba gidu ki an ju rin dia ki habat long kat kum ki jinglong ki jingmunjur jong ki himas de gani ka kat kum ka annex agreement jong ka mulai soy lai munjur lang padeng ka sokar India bagi Khasi States tingi penmau ya your chief minister badan kam menwara eka resolution ini ni pesgo show chief minister ba how aracha ka National Commission for Scheduled Tribe the National Commission for Scheduled Tribe kala pass ke ni directive ke kot ke he today labtha ya ka ministry ya ka MHA bakin le badan kam haka aracha khatsa Pynrung Chief Minister ba Chairman jongka National Commission for Scheduled Tribe utho sha Rajnath Singh Home Minister jongka India ban musuh ia ka IUA ia ka agreement jongka IUA hapo ka constitution jongka India tinggi pesuru ba sha Chief Minister bagani dengan shithi kabala pha daka MHA Shah Chief Secretary banpan ka status report dekat company shiti ka pau ba lapha ka MHA ka lapha license ki shiti license la tho amni ba lapha ka arpusan September tarjar khatsau maka ki tho yang khatsau October and then ki tho yang haga arpnyo November license ka sekolah India kapan ni jubah naga sarkar Meghalaya dan reharu taksi 48 jubah tengi pesno ba ka 6 schedule kamdai ka ek bakiri ka Federation of Khasi States kilapan kim sumpan ni ka 6 schedule ba ngina nimshimpan nimshim hon ni ka 6 schedule nimshimpan ni ka 6 schedule namar ba ngila sthur pa ba kanumla banyata yangi kum bakalo kamtam hawide ga kandau siap bat niui ya kata ka jimbamla linba ki digi jingi na ka we ka por ka Constitution of India kani Constitution of India la penjari na do arpunrio January 1950 ka kandai spa sapo bat na do penjari ya gani ni kan mau ba ka arpunyo tuli June ka kandai spa sapo was kalongka first lathi charge and tear gas in Shillong. Kalongka ki Khasi States ka arpnyo June 1952 kade ka first lathi charge but tear gas. But nado kata kapor mutah drup kundai snem
ni yo ikini ki an ki bertekuk hitingku buat ka jik senjajui kebalong in violation of the instrument of accession. Kumta ngila kentu penkemau yok chief minister baki Khasi states kim shim soi ya ka instrument of merger. Dia habam soi the instrument of merger kabut ki an jogari India kilo restricted. Te kumta ban yo ya ka jingeda bopuran ni kentu ka sokar Meghalaya batkin repung ki MLA bakin soba ban ra ya ka resolution halor ka instrument of accession ban Dawa nak squad India ban so ya ka IUA jo ki Khasi states hapo ka constitution jo India ni kentu ya barok ki party kiba haki manifesto ki tho bakin kin pentrikam ni kani Andrai ka shulong tak lip service ka shulong tak jing keren haka ketien haka kam ka klum pau ye kumta ni Dawa ya gini bakin pendap kin pendap ang ban pass ka resolution on ILP namang i ka government ka penbra ban pass ban ra ka resolution halor ka ILP Andrai ki hawan ra nu ya ka resolution halor ka instrument of accession kan kamlong permanent kata resolution dengan lora but ni diben kenal berbol babanai bahap Pynrung ya ka IOE hapok ka constitution kalau baka wan shwa ka IOE kasawan hadim pak ka constitution vidya tengah sobat oba kadik sting la pha show chief minister but ni nang persang ban yo appointment badu ha ba kisium kin yelet ikandu yo chief minister ban bat kirang ba ju ban yo ikanila banyak kerana beruh lah di kakam di apa di ubah ke appointment untuk lalu ini itu di kini kita di kebangkuan bersuau dan kapor mendaksi bah lembaga iyo yang kaya ini nilai ki MMDR Act nilai ki ke Forest Act nilai ki Boundary Act boundary itu lah berbeza nomor berapa itu yang di Khasi states kat kum kaya ini lada kadai kebah kebasingan ka section itu boleh niki boleh wan kapor kadi kalau ki jingsi sha baki Khasi states kim shim pedian ya ka section